Miloš je dočekao i ispratio Murat Hansa upravo onako kako je i zaslužio. Došao je nadmen, nenajavljen, nepozvan i zlonameran, a otišao, vidjet ćete kako. Za 6 vekova, koliko je na Miloševoj zemlji, Murat Hans se pretvarao u kera, vuka, lisicu, šakala i u šta još ne. A Miloš je ostao mali, ali moćni Miloš i svoj na svome. Murat Hans je došao pre 6 vekova, a otišao, pogledajte. Iliča je od pamtljiveka srpska zemlja, ali i trn u oku osvajačima i njihovim slugama. Lepotu i dušu Iliđe mnogi su koristili, ali ih nisu mogli uzeti. Danas je Iliđa napadnuta sa svih strana, tako da bez pomoći srpskih boraca iz iliđanskih naselja Vojkovića, Kasindola, Neđarića, Kasindolske ulice, Pejtona, Vreoca, Osijeka, Blažuja, Hadžića i drugih, ova linija, koja je filmski obeležena, imala bi mnogo više gubitaka. Stoga se izvinjavamo svim srpskim borcima koji se ne nađoše u slici ovoga filma, a koji su isto ovako branili i odbranili Iliču. Ovaj film ima namjeru da dokumentovano pokaže ko su agresori, a ko napadnuti. Ovo je početak rata, a ko ga je počeo, presudite sami. One Serbian enclave in town from which no attack had been launched and which had not itself been attacked until this morning. Then the fighting started early and it has raged intensively ever since. Zovem se Hadži Ahmetović Edin i pripadnik sam oružanih snaga i armije Republike Bosne i Hercegovine. Edine, recite nam nešto o samim početcima. Znamo da je to bio prvi napad na Iliču, a vi nam nešto recite o pripremama organizaciji tog napada. Zovem se Bisić Adnan i pripadnik sam oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno, bio sam učesnik prvog napada na Iliču. Amir Džino je također bio jedan od učesnika napada na Iliču. Amire, možete li se vi prisjetiti tih dana? Polazak samih nas prema institutu bio je u manjim grupama koje smo ulazili sa bočne s lijeve strane i bočne desne strane. Unišlo nas je par grupa. Jedan objekat koji nam je zadavao mnogo problema je i bila sama vila kod Bezena. Prošli smo institut, zauzeli smo lijevo kuću od instituta, došli smo do restorana Topoli. U svitanje dana 22. aprila 1992. godine Iliđu je iz dubokog sna probudio kao orkan žestok napad neprijateljskih muslimansko-hrvatskih snaga. Naša bolnica je izdajom muslimanskog osoblja već u njihovim rukama. Po srpskom iskonskom verovanju u bolnicu se ne puca, što Srbi poštuju.
a neprijatelj vešto i obilato koristi. Bolnicu je odmah pretvorio u vojnu tvrđavu. Za samo 2 minuta stižu prvi srpski junaci. Vanja, Boro, Nenad, Mile, Rafa, Siniša, Dado, Miro, Dejo, Dragan, Jefto, Jovo, Taša i drugi. Prvi pogled je na vilu Dalmaciju. Šta je s njom? Da li je još u našim rukama? Tamo je naša straža, drugovi i braća. Miško, Luka i Vaso, Žara, Milanko, Bogdan. Još je u našim rukama. Po cijenu života pomoć u Dalmaciju mora stići. I bi tako. Na juriš je krenulo 20 junaka. Jedna polovina je stigla, a druga je ostala u parku u krvi. Dalmacija je spašena, sada treba spasavati i Liču. Drugog dana u zoru aprila 92. leta Srbe zove vila. Ilidža je napadnuta teško sa svih strana, od Turaka i njihovih oštrih jatagana. Ustaj, ustaj Srbine, zapadno od Drine, da presudnu bitku biješ srpske otadžbine. Ustanite srpske glave, deda i unuka, ovog puta ne sme biti Brankovića Vuka. Ustanite srpske glave, deda i unuka, ovog puta ne sme biti Brankovića Vuka. Ovo je pravi početak rata i prvi sukob u bivšoj Bosni i Hercegovini. Svi zapadni mediji su proglasili Srbe za agresore koji napadaju muslimane. Ovaj film jasno kazuje ko su agresori, ko napada, a ko brani svoja ognjišta. Sav filmski materijal su snimili izveštači zapadnih televizijskih agencija. Upravo oni koji su srpski narod proglasili agresorom, iako slike govore suprotno. Roberta Selliersa, snimatelja Reutera iz Londona, ranio je muslimanski snajperista. Pogledajte kako Srbi zahvaljuju za objektivnost. Iliče su branili i odbranili samo Iličanci. Domaćini, radnici, učenici, inženjeri, ekonomisti, pravnici, službenici. Nijedno lice sa strane. Nijedno vojnički osposobljeno lice, osim nekoliko rezervista vojske i policije. Nijedno vojno borbeno sredstvo,
osim jednog policijskog koje se u najžešćem jeku borbe pokvarilo. A neprijatelj na samo 50 metara. U ovom napadu od strane mnogobrojnijeg i mnogo bolje naoružanog neprijatelja presudila su srca u srpskim grudima i snaga odbrane svoga ognjišta. Kolika je bila odlučnost Iličanaca, ni 100 puta veće snage neprijatelja ne bi prošle. Pod okriljem mraka, al presudi u Srbima srce u junaka. Žestoka je bitka bila od zore do mraka, dok Iliča nije bila čista od Turaka. Od Kosova do Iliče 600 leta, turska noga srpskom zemljom slobodno se šeta. Od Iliče pa do veka šetati se neće, Mestoja tamjanom će mirisati cveće. Od Iliče pa do veka šetati se neće, Mestoja tamjanom će mirisati cveće. Neprijatelj Iliđu nije izabrao slučajno. Strateški položaj Iliđe je takav da bi se padom Iliđe snage koalicije širile i spojile sa svojim snagama preko Hadžića sa Pazarićem, Tarčinom i Konjicom, preko Ilijaša sa Visokim i Zenicom, preko Vogošće i Srednjeg sa Olovom i Tuzlom, preko Vojkovića i Kasindola sa Trnovom i Goraždem. Sva Sarajevska kotlina bi bila u rukama muslimansko-hrvatske koalicije. Naše snage bi bile neutralisane, a snage koalicije iz Sarajevske kotline i od Drine predstavljale bi za Srbe na Romaniji pretežak teret. Odbranom Iliđe nije samo sprečena ofanziva preko srpskih teritorija 100.000 vojno sposobnih pripadnika muslimansko-hrvatske koalicije, koliko ih je tada bilo u Sarajevu, nego i izlazak vojnog i političkog rukovodstva, tako da je time neutralisan mozak neprijateljskih snaga. Tada, dok još nije bilo ni srpske vojske, ni srpske države, niko od nas nije ni sanjao da bije najpresudniju bitku za Srbe od Kosovskog boja do današnjeg dana. I tako se završi žestoka bitka koja usmjeri dalji tok rata. Završi se presudna bitka za Srbe na ovim prostorima i za čitav srpski rod. Bitka koja naznači početak kraja srpskih zabluda o zajedničkom životu. U ovom sukobu srpski junaci svoje živote založiše za srpske zemlje. 11 heroja
svoje živote ugradiše u temelje srpske države, a 42 ranjena svojom krvlju te temelje zališe. Njihovi drugovi i braća nastaviše da biju nove bitke i pred oltar srpske države položiše mnoge živote. Šest vekova Srbin čeka od jutra do mraka da očisti srpske zemlje od svojih Turaka. Neka znaju izdajnici što su tuđe cveće, srpske majke više rađat Brankoviće neće. Čuvaj, brate Srbine, s obe strane Drine, granice i ognjišta srpske otadžbine. Čuvaj zemlju što heroji krvlju natopiše, da se priča sa Kosova ne ponovi više. Čuvaj zemlju što heroji krvlju natopiše, da se priča sa Kosova ne ponovi više.